griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Sixième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 6 banan fri 5 liv Creole 4 mayo jaune 3 morceaux griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Septième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 7 bol la bouillie 6 banan fri 5 liv Creole 4 mayo jaune 3 morceaux griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Huitième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 8 tablette pistache 7 bol la bouillie 6 banan fri 5 liv Creole 4 mayo jaune 3 morceaux griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Neuvième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 9 jiwof 8 tablette pistache 7 bol la bouillie 6 banan fri 5 liv Creole 4 mayo jaune 3 morceaux griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Dixième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 10 pâté chaud 9 jiwof 8 tablette pistache 7 bol la bouillie 6 banan fri 5 liv Creole 4 mayo jaune 3 morceaux griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Onzième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 11 bonbons 12 10 pâté chaud 9 jiwof 8 tablette pistache 7 bol la bouillie 6 banan fri 5 liv Creole 4 mayo jaune 3 morceaux griot de ti kawol ak yon plat spaghetti ak aran. Douzième chou fèt Nwèl la paran mwen te ban mwen 12 rad pour l'église 11 bonbons 12 10 pâté chaud 9 jiwof 8 tablette pistache 7